Mi se trenutno nalazimo u muzeju Kotarka, tačnije ovo gde se danas nalazimo jeste u stvari žitni magacin koji se nalazi u sklopu samog muzeja Kotarka. Sve ove sobe koje se nalaze oko nas su u stvari replike soba nekadašnjih koje su postojale u samom dvorcu Karačonje koji se nalazi preko puta ovog žitnog magacina. U Novom Miloševu su živela dva brata, Laslo i Lajoš Karačonji. Mi danas imamo dvorac koji je podigao Laslo Karačonji u periodu između 1842. do 1846. kada je završen sam dvorac. Nekada je u Miloševu postojao još jedan dvorac, dvorac koji je podigao drugi brat. Međutim, danas tog dvorca više nema. Ono što je interesantno jeste da se u Miloševu nalazi i katolička crkva koju su izgradili ova dva brata i obzirom da su u Miloševu imali i jedan i drugi svoj dvorac, crkva je izrađena sa dva tornja, odnosno jedan je posvećen jednom bratu, drugi toranj je posvećen drugom bratu. Svako ko je zainteresovan, ko prođe i zainteresuje ga i dvorac Karačonji i sam muzejski kompleks porodice Karačonji, može da uđe i da poseti sve ovo.